Thirikari ni uritwe kurungamiraga ajeba murimo jwa nyimba baria bonekaga kuinyirika bonene kinya kumania na goro ya kurigita murimo jo bone ugebwa akariba ntura ya Kithituni Chogoria araba ugete njai nyinge niringikite kumane na murimo jo baugete bainge kinya bendeti ntobia okenda kurigita thina eje na kurengebwa thirikari kajukia erenguge yao gutethereria kurwana na jo. Martin Mugambi na Chionkuruki. Kuimochie kwa mukuru Martin wa Gichobi na mwekuru wake Lucy Kanyua Gichobi na nabake bariungiritwo ena aturi bantura ya Kithituni wandia Chogoria akiri gicigo mbunge kia Mararo kiri gachaitiri muthenya we munthi bonthe bagwete nthi aikirigaro kimakona nkinya gutukanirwa kiri ndege kibariuga bainyerikite bonene igikuo kia mwendwa wao mwekuru wa Gichobi Lucy Kanyua kumania na murimo wa kansa ya tunyama tututhu mwiri ni atwilile mami ke paratrakia yae ni affectitwe ni murimo jojo wa kansa na ni jo spreadete jwa dinkinya ke maulimae ni kia kwithwena kagitaga kaumu muno kwithirwa akiomba gupumua kuringana na muchuyu Kanyua gwatirwe i murimo yugintumia nke 10 mithiru araturaga ndeni ya cibitari na nja ya cibitari ntugo gwa ntugo kuthenia muchi wa Gichobi kimbecha na nkinya kimeciria ng'ombe twene jirwaga ni yathigwe ndwari uri twe bacoku nyuma ni kabuntu kau tumbera ntona tukiumba kuthomithia na tukiriritie na ino ni turinanaga nibo bakedi cukuru na bagicoka bakamba kwaga mbeca bagekara muji muthia Kanyua aretirwa cibitari ya University ya Kenyatta atigaritie randu ria ciringi milioni 1,500 na ti kuri kuthikwa tukithina olokere ni twelirwa mam agupasi go tukobwa tariki 29 mami na tigi akethina atigire mbilu inene mono mbilu ya 1.5 million ira inale uria KU na bado no mwiri jwa ejuri ila tuyota family tokwigwa nitulemeretwe buru ona twala ithano ko kabisa ringana na turi banture no murimo uyu wa kansa uritiga watemanta menturani turi bakagia mwendo wao na bakaomba kwithiro bagitwika nkiamuke ukumania na murimo uyu tuthikangite antu baingi muno murimo uyu itiga antu bategentu urora ina gintu gwatwika utekena kio murimo uyu atiga ona antu bena meciria muntu rera athie no uge pengine kethote kwerwa no uge murimo uyu kugwatithwa riu gwatiga antu bena wasi omba kwithwa ini riu ringi kana no ungi kumania na murimo uyu baugite gukaombika thirikari nithukagie murigo wa murimo uyu wa kansa kagita kara muntu agwatwa i murimo uyu nitukuria thirikari eukie murigo muntu arwara genzo ta kansa nundu ribwe gutiga muntu athira buru egadiria into na muntu agakua nitukuria erwa no be ki responsibility ugatweka riu nibo bagatedagiria muntu bari kiritie na gutumero mbakiri antu bawendi ubwega ndeni ya nthiguru ya Kenya batakuriganirwa na atongoria mwanya kuma kaunti ino kwina women rep kuratu nawe Mwindu Susan kwina nominated MCA Wanja Kaba Wanja ningwita deputy governor our humble brother Mr. Israeli no eje na twakena onore top rank kindiki no twende muno atumite ujumbe aya kana atumantumu aya kana wengo akeja physically ona twakena muno kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi.